Zdravo! It's finally spring in Serbia, proleće, and today we will cover some short story about Serbian and spring in Belgrade. Buckle up and listen to this short story so you could improve your listening skills. Proleće u Beogradu. Proleće u Beogradu je toplo. U proleće ljudi su u kafićima. Tada ljudi piju kafu i uživaju. Stolice i stolovi su na ulicama. Ovo je u Knez Mihajlovoj ulici. Tu su i ljudi koji šetaju. Jedna žena nosi beli džemper i crne farmerke. Ona šeta. Tu su i veliki suncobrani. Dva su zatvorena, a dva su otvorena. Svi suncobrani su krem boje, a stolice su brown ili crne boje. Tu su i sijalice i cveće. Sunčano je. Kada je sunčano, ljudi su na polju. Nisu samo u kafićima, već i u parkovima, na Adi, u botaničkoj bašti ili na Kalemegdanu. Da li vi volite proleće u Beogradu? Thank you for listening. If you enjoyed this type of content, please leave the comment down below and we will do our best to make more of it. Vidimo se! Ćao!